asante no atodo kuna wodi no friend me je me number no ka chem so wo sunyan na membra no send me lord friend am ko sunyan ohun se menyamo no when fi mi biem e ko sunyan die na si ho me ko sunyan na sunyan enyemo wo me pa cha me ko sunyan no na efie kesie bi e wo honom no omatu fie ho nyina afro ties na yayi dan ba ko ama ni a wodem me de minim se fie e ho no woti se adwuma na wo koye ne honom na on me da wo honom ti no edi bosome na me edi na wo tweme na me ba kuma sinti di bosome na me hu se menyem na me ka kire no sato na papa tias na me ka kire papa so ma yen kogo so me ni masem kura boy no ka kire no e wo sunwan ho papa ka kire me so ma one me nko no a behwe me amama wo ti me wo ya no na papa no papa no hwe me ama me wo ya no na papa ni free mu o free mu na maton nkyene kakra sa ade ahwa akura ya isa akura na nya enfiensia me ko me sa ko ni sister ho go so akodi na sister say boy na wale ne oba na wumienu of flare ne boy na o send 200 cedi ne de ya loro fefiri go so akodi ho ba kuma si ebedru ye se won send eska o si oni sika me sa friend se won send eska 100 cedi na oba send infiensia ni na me say 100 cedi de menje afa de me friend na onfa ana me se me de baba bedamu se mfiensia ni a on hwa akura no me de baba bedamu mon ka bi mame yo me da se nti asem ni nyina no no hu no me pa cha yo me da se pa na abrantie no ye friend sen pa cho ye friend Steven Adu Asante me pa cha pa cho ofri go so akodie e mantam ho ba bi no ofri go so akodie mantam wo ba bi no otie me pa cha I see na Adu Asante wo ye die ni wo ye say oye asantini but ninua ba no na akodie honom ne maame mo papa na kwawale ho nti ninua no ye sa akodie ho mantam ho nipa ni bebu no hafofo ne bai aha jo okay nti wo de wo no na waba kasem me pa cha babe no abasafo tile will be me edan hotel me pa chant no beto aduane wo kasem na me nsum ne papa me ni babusafo na tafonti no na me nsum me koto aduane wo kasem ho no aduane odie no na wo koto me pa chant na ho na nso atọ mu studi on na danfo me ebi na no mu di obia wo ba bia wo sia ne do ebi sia ne do wo bra wo kọ bola ebi sia ne do e wo wake piase ebi sia ne do wo watch night yase ebi sia wo mo do wo bi ayase bi kra mo do wo bi we dia so de o sia obi wa ediane ase mboa pacha sa pepe na mo be didi pa mo be didi pa okay enti mu ye na o ka che o so ope wo me pacha na obe wa na mo so ope ne de me pacha na mpen kakra bi oh ada na pen kakra bi pacha nye bibia okan wale ne de ache da be de me do man because now ware no asem wo mitirim pa na me sada no kra opem na me Pentecost na me di communion ti no na me se me fa me ho man da nti no okachem so obetofo ama me ti na ma me de me ho man no oh adia phone oka so obeto smartphone ama me sadim me beto adwumam obeto smartphone de ehini me pa cho de akọ WhatsApp ni bi no oh de akọ WhatsApp ni bi no me pa cha adan wunyi su phone akọ WhatsApp ni bi da me pa cho de bi and phone kra wunyi su bi da ya mu ni bi na me use da but na smart den na me use bi da no wo bi to da out ma me 1 million se me fanto 500 se me fanto e no asa ma me use no ade no wo bi no abet ni sika to bi na me de bi da nso no anka timi toto bi e use na wunyi su smartphone da ya wo de ya mu wunya smartphone na be use the same pacho memo obi a kire mimu oh na wo ne wunsi anza na wakọ akoto wunsi aka atwi anza na wakọ akoto ka ukoto ka ni wi afi na ba be su atwi
Come be videos ne. Wo de be share video videos cheche me. Videos mo videos mo twice movies ne mo ajakwo mo ne omo bebe TV so na ne bi na nka me de be hwe. Ade wo ni TV wo fie. Me TV na ya ti kopon so asai na na mko bisa bi o ya man te kasam ha nipa ni 6 million na me share ka se metu susu sa na nipa so le be ma me 5 million so kla minister me de be kwa akoto me ni TV. Ade wo ti wo ni wo nkwa na ada. Me pa chan na me nem na dada nim. Na me nem na wo ho se me na frim. Me na frim se me nkwa na me ne me ba na dad eda mo ho no TV ni ho no. Ade wo nya adwuma. And China me turn kakra no na me de ma akra nsu ko school. Okay. Enti bema ne ka se one obeware o. Ba cha. Good. Ena wo nso wo ka kire bema ne se wo pe smartphone. Me pa cha. O tama wo se wo pe no na wo ka kire se wo pe smartphone ana se wo ne no edawie ye no ansa na be ka kire se wo pe smartphone. Na me se won de kan to ma me kra ansa na me ne nada but me ye wan to. When you smartphone ho pa me pa cha. Cell phones na smartphones na ye omu ahodo bebre ye wo brand bia brand dia na ka nton sa na me. Eno ni mistake ka me ye na so ka so opeso wo ware o meboa. Me pa cha. Wo ware o. Wan wale me. Okotu wutrinza. Pa cha de. Enti adanti na awade asem na wo kan ye ninti na ma wani gye ye na wo tie ase de ma no. Adan no wa ma no ankotu wutrinza anko hu na busua ansa na waja ahode ma no. Paul. Ma, say dropping or dear men dear. Minimum dear. Say dropping me said I'm dropping or dear me. Wujidi. Me pacha. Wujidi. Me pacha. Me ni say we wodru. Oh yeah. Ma. Wo se na wo do no, enti sa. Pacha. Na wo gya ahoma no. Enye ono nkwa so ne be ma wase wo pa waka cho so obewa wo ono nkwa. Me ma dodo se na aka cho se mewa wo. Me pacha Gideon. Ena ba ku bi ka ho me refinity. There be kai na me kra me kai. Me kra me kai. Ernest. Hey, Ernest ya beka ho. Gideon na Ernest. Pacha. Ba ku no me ref. Prince. Hey, wo boy ya waso me kra minimum no che. Wo mu nyina aka che so say Gideon we. Gideon wa amanone. Oh, amanone. Me pacha. Ernest way. Oh, say ono so what to kwan ko ho no ma. Ono so amanone. Me pacha. Okay. And a prince and so way. On there our kase. Prince wa kase. Pacha. Inti wo mu nyina ka chere so omo pew and omo kan e wo Ghana ansa na wo mo kwa ebinum kwa abrochire meboa. Me pacha. Inti the same meware o. Aden no omo de want ase. Anya bia prince kra de nko kasa mu nko no wo onwane nko ba bia de bia ka be hunu mo a pacha ya den wanti ase ama wo mo na obi a obeya adwuma asanyakọ woni mom na akwoti ase any mistake ama me ye no nti ebe o se wo pe no edi se ansa na ane da edi pacha di 2 weeks na watwe me no ujidi me pacha pacha na ane no ko he pacha 2 weeks dey en pacha do ya okay nti ono wo kokoda wo ba bia na all tile no anase ode no ono ko ne kurom ane me ko ho no mo no ma o send me lord for kumase ana me ni ko me froka ko sunwan ho no mo nti no e ho na se wo ye adwumenti dan ba ko awodem ama stress da ho no sa dan na me ko ya na je se adwuma wo baba ye no kasan mu ne de no wawie me pacha ti wo san ko sunwane me pacha nti ono na ma o TNT na o de fa ka ko sunwane me pacha wo ko kra hwan pacha man kla obia na ko ye no wa me o ye nipa boni a besi da wahu biko unimu ne da ana sabre no so na wonim ne hu nipa bia ana meboa me pacha okay ana wo se fa ka free kasan mu ebre sunwane e kwawa meboa me pacha wo ko wusi mu tambe kodu na kodu tambe misimu pa 9 no na me kodu ho 2 o'clock emutwe wo konso wankra
abranti nso wo nhye da nimu no sa ti se wo koye na yekotwa wuti no wa ma kamiana nkama hame nka wa ha ho acha ti wo koye kra wan fa nko guest house no na mekọ ho no mo okwa na wudi sen wo ho me di na watchu wo ho dem di be 4 days wo ho no 4 days ni na guest house wa na wo me pa chan ya wo guest house ho 2 days ti no de mekọ ba bia wo ye adwuma no e ho dem di be na watchu wo ho no ti ba bia no wo ye adwuma ho ana na ye da mattress wo ho ana no makakra wo ho ana na ye da na aden one can share say opese odo kwhwe ono ankasa ne fie because one guest house, 2 baby a obi adiama no se onye se bia obi dan mu a eno wafa no se ometo tiles ewo ho enti se bibi ni a unnim ne fie ankasa obekọ no aye ho adwuma awie untumi nkọ no ho untumi nkọ no guest house aden one can share say onche wo ne fie bibi si a wotumi abewe no ho acha na me ka chere no say ya family ko hwe ni fie o se ene ochina saa na wo ye anfa wanko me pa cha wanyini kakra pa cha obewo 45 years na hu mi bisa no na ka chem so 45 years na sata brand na won so won fie sen na me pa cha na mo 20 years I see na obi a ono ewo 45 years o chen 25 years 45 years or so when you me number be on the phone so na me number be on the phone so na your sister bi next time say friend sister ama na o ka che me so ne na wo mi ne frɛ ba ko Gideon ne frɛ ba ko Vivian na me bisa no o say me number on the phone so di ama oba na hu say di amenyem ne de on hwɛ me biem on hwɛ me ampampa wa hwɛ me tinansa me call go so akodi ho na me ko hu ni sister na ni sister nso kan say ni nua no wawale fofra sa na oba na wumienu tibe ofre oba ne maame na oba ne se oba yile boy ni seclice na boy ni tie bu akwa but ono no de oba ni so no de won tie bu akwa hobi akwa han dan oba bi fofra wote oso obayere boy ne tesa de en clice afa de me frɛ obayere boy ne tesa clice na wajiska ma me de amakula obayere boy ne tesa de en clice eno ase ne sen oso obayele ne pa na yire ne ka kire wo na yire ne ka kire ma afa ya mbedru kuma ase de me frɛ na yire na onfa me frɛ na onfa enti wo kɔ ho wo fi akɔ ho ba ko no a wo bedru fie no e kire na abehu ne se wonyem ana wo san to so kɔ ho a me na sunya enon de maanyam me ko sunya ho no breaking me virginity no de maanyam ti me sa akọ ho 3 times nti eno so maanyam ti me osama me hia no kumase abu akwa eno so na menim se ni fie no de me ko se ho so guest house ho so na adwuma waya ne hoda na one me ko dan ba akum adwuma waya ne se abu akwa hoda na se wakọ tile ho dia obi dia nti obi dem onu obi antim na security nkwana na wo fie ho no security nkwana na wo fie fie no enye completed house no matter for ties nyina wo ho but me beside security say aha na boy ne tia na o se da bo abaye adwuma ona beto for ties ni nyina but okọ nti no so ono atie bo akodem beko ni fie amama ko hu sese osa kwesle bla no na ne mekoda wo se fie ho no ma ti no me ka so ma mi scan o ma mi 30 cedis na me 300,000 wo free ka say mu ko ho no me pa cha o ma 30 cedis me pa cha 10 cedis mi ensa me pa cha na me bo na the edin kai kra na wo free ha e ko sunyane no so wo ba no ma wo say ndo ma me 100 cedis akwetire more than na ni wo TNT na wo free akwa ko ye je lorry first say 50 satam kwa na 40 cedis in and out into in nkwana ye 40 cedis me pacha in nkwana ye 40 cedis o ba 40 wo ba 40 cedis wo kabo ma 80 cedis and na wo ba no wo ma wo say 100 cedis more than wuti wo ka free mu a ka 20 cedis wo mo ka sunsun ni tiri more than and wo free ka say mo so kwa abu akwa eno so kwa no wo ko ye no wo ko isunya no de no so ko di na say na wotwe pacha na wotwe no na chese 7 days pacha na wotwe ni nyina wo ne wa na nda
wo de dakro bi wo ho a bia na wotwe no wa ma wo ho na oba me ho na wotwe ni nyina pe no kuro because me friend na me bi sa pepa cha na wotwe ni nyina ono dai pepa cha anopa wi anwumra najo anopa anwumra nko ada ya na oja ho ko adwuma mepa cha no mo ye adwuma ni wo fie ho no menti anwumra nko adwuma ye fo wo ho so mu nyina pon no mo kra okay no abaye adwuma etoso bienu I see na wotwe nyina no wo fa wo sa fedro wo wo sa fedro wo dokoro fechire wo se de wo si pe bia na wo ba no ma 100 Ghana kwa ye fo 100 Ghana acha wonu so afa de fo dem a acha na wo bedru yin so ansandi usika debi ansandi misika na ebu akwan so wode ko obi dan ya wakoye mu adwuma pai acha na wo bo ma wo 30 cedis acha no kra no wo kokra lorry fare na esan from kasan mutu ebu akwa anano de mu ntwe emutwe esan from say 30 cedis ne de 30 cedis ma me bu fuye na me ka say mebo ni dua na o ka say mebo ni dua dia mebo ni dua dia no obo me obtwetwetwa me so butu me na me ka chense na ile na wa wale ne da no obetimi abo no efritina no a intidia ehwa na me koto kosu aba say me bebo ni dua me ba na afroka akọ na mbusa security ni say na boy no way na o se boy na afroka akọ o se boy na afroka akọ let us say o be ye do be no adi e pa cha wo ba wo ko to ko su aba na onyina ho na be podu dia enka onyina ho na be bono wo kokora dada usu bi fie wo di ho nti wo be ye ndo de be ko fie akonu adi se wo be bono amboka de wo be ye Simpacho ni fie de wa anko kire me ho nti 30 cedi na jamede ololo fe esa akọ kasem enu wa bufuo na ka wodi bo ne dua no me pacha se wasisiu me pacha o cheat like as wa fa wo fo bibisa me pacha okay but ko wosika obetumi ama wo kese me pacha but wa ye na adwene se onfe ma pacha I see enti no wuko ebu akwade na wo bai da hunu se wonyem no ana obo mu wie ya no obo me na o ka so bebo ni dua no obo me na okọ ya no nti lei ne busumi mu ana me hu se me ho ya mbasa basa na me friend ka kire ne semenyam no ana wo see you wate na me ka kire me papa se o ma yanko sunwan ho ne sunwan ho de mjidi se nya ni fie nti ne yanko ntama afa nkotuna ni ma obefiri honom ampampa na o ka se me ma wo ne me papa nkasa me papa me nema sam kra boy ne ka kire me papa o ka kire se em se da me boy ka kire papa se ono abeba kumase o ya adwuma ne obeba kumase o ya adwuma ne wie ya no wa ma kumase na me papa se me ntwa kire ono abehwe me amama wo no na nti wunyinsa ye no utumi bo na mane me pacha okay now what's we are virgin me pacha at the age of 20 me pacha mujidi pa one for me mother pacha de ana obi a wa ye virgin otumi akora ho 20 years ana wantumi antwen ama ba ma bi ama ye ho ade anhye won munyam ansana what don't want money and then mistake me yeah na no be man no woni say asante no woni so ye virgin me pacha no die woni so ye virgin me pacha gideon no na ne pese break me virginity but man pene ti me call ne dem no na sebe wode ne be ma e share menum no oye mi say sa ti ne dey be 5 days no me fititi ntaso sta tina ma wofo na utiase na ba ko kan say menima ye basa na ade na me chense gideon na ye mesa ekobisa gideon na ye mia o ma miska nkoto adura na akosisa box bi a hu hia box na adura kura ni mo no ode aba na ma wofo sa na me koye o ma yeska na mfa nko doctor na ono so akoma ye 50 cedi na mede koto aduro na menonom ya na de ekoye that is one day mama na I'm break me virginity no
the idea men and say I didn't bear my a woman mammy ya a man 50 cedi the cottage me flew on na men si ho be mon and no I brochure say Gideon yadai eh mammy what's Gideon yadai Missy Gideon in the bear ma hey say if and young turn a mutual sanka ya flat to a brochure mu baby our temen car anka obeka se asem no kra na meka ne kwate no di share manum na me saka na me hu be makra do no ase me pefoforo odi share manum no odi ni ti ewo say sa odi ne be ma no e share manum odi ne kwate ne share manum no so me ti no odi wo me mu sa man spans me gu manum ti me yale na wo hwe Gideon o ma miskan ko tadra na ko sisa box edro enim ena dia ba e kire na me mani be na me ko honom na o ma be 50 cedi ko to edro no mu ye ansa na me minimu no ekọ ade na ko te so pacha ade na o percent ka one wo eda na wo se onti ase no wo ye sade na me pacha wo ye wo henefa like ono ani fie ana what the whole completed building be one answer on guest house hotel. Ono ani fie. Gideon sabe no o nyini kakra. Na oni mi yetipen. Oni wo yetipen. Me pa cha. Hey, na ne wo koye dey woni fie ho. Sesa atam no ase me perfo friend maja ma te polish na me se me ko ni fie nti na o se me mra ye didi nkomo na o se me pese me no eye bibio but na me virgin na me kura mu yie. Na me say me person no obe breaki na me person obe breaki ye bibia but mama na fa ne be me nra me ho na oye me saade na person obe breaki akoye dey won dey anone won enipa no so pe me nya evident na minim se bia saadwene ni woni tim so oni me be have hey be ma so pe e be ma de wodi nka na be ma kra de wo no asa wo be hunu wo no be so pe no wodi nka geji wo sire mienu ne ntam wo de hye ho no anko so pe no ko so ma edan agata ehwemani mo bi ba mo betra da mu a we hwe no yonko nim na we hwe no yonko na muzizo sa ki su toys e bi o wanya so pe no nko a wa invite wo ni fie no nko a de o pedi ti sana me matie akoma akubi a Kristo wo mu timu pa egu ntanhia eno ye ntanhia wo no eno ode no kwate hye wanu mu na o ye ni wuti no o twe o ye nsi ya na ode awura wo mene ase me pa cha kafra chu wadi amia enti wo ne ho bagu wanu mu me pa cha afa na metin so na metin suspense metin so na metin suspense me woni ne kofom me pa cha metin so na metin suspense na metin so sati so obi awanyam to ma me 50 cedi a me de kwato adro no me na nsa na eko na aden wa wo fan ko report no se wo mo behu yi wo ma report no like say bia ana wa no wo ma ko report na ma police omukobusa no say ono na yeye no say ono na yeye but me nya bo otumi ye bold catch on so na yeye me pa cha na because say o ma miska nkoto aduro no di 50 cedi na ma na oye wo say wie ye na wo ko ne de wa ma osika like o fa wo no be ma share wo num no a o fa wo ko wa ma osika o ma misika adena mo ho kire mo ana there be na ya ho chire de mu bedie awofo ho kire wonom because ahia na ode ma o Gideon na ya ho wo free wo yes ade na wo ko na ahia na ode ma kakele bi na sade na ni si abre na obefa wo num no menya sure so wo de obo ne ho ban like ode wunim tadua mo bo ha me pa cho there be okay condom wunim condom me hu bi da okay wan fa bi crash ne be ma ho pa cha wo de be ma wo rosa na hye wonum pa cha me ka say kra no wo nware na emisa wa jonso wo nware wo sorry wa ko toilet na ma bia o mo ko toilet o mo pepo mo tu yie
se bia dia se be kura so ensoro no abufu se mbe no na de na wonka wo ro ne ho abayi be ma so anu mu ada no wan sum na to atwere no wanwane yanko hu ikwa wo ye ma hye o virgin na wo ko shame pa wo ye ma hye me yam shame pa se hu mi some fools are maybe do yes some fools are wo mu obi ba na say oh agriaja me fam ma yade akua yade enye o aso mu so mu nya obi ba no wo mara nsamfu bi ya no wo mo de ya o mra se anye kuro pa sure there be na metiti ntashu na metiti ha Ewrade Nyankopon kaf enwo nyan se o se na se mo spams kan wadi gu nanum ne ho ba gu nanum enye normal o so wadi hye nanum ne da bi ema bi ye eno de eye wo bi a like wo boy ne wa de wo kunu ana wo bibi na se badu nkonkwachi wo bi ba ma mehye ho na wo ka cho so ye veg o ma ni akotam ne ente se bi ahye nanum na wonka ni sanka makai sanka kai mo na say na say before they be so no so wu mu kakran na yode na yode sha na yode pasha Timeless Studios say Portia ma na obi a wo ye virgin no na wo se na yode hene no so so wo na yode nti no open so man ne de ne ente se wura wonu osuso menofo no osuso ya menofo ne me pa chai yes I know obi anso nye wo saade ni bi da me pa chai ono ni nipa odi nkan ye pa chai no sai kisi me tina honam ye o sai na me hoyam de eja wa ajua yi popo na honam ye o de pa chai ayo say yiri pa chai enti ye wuyiri na ade na wo dwene wo tirim na me dwen se me nya ya ka me ma na breaking so na esombo ma me ntina e shemtim se be ma obe breaking na this wa break virginity no be ma obe breaking na this wa warment na me na sa de ni dam tini pa tina ya odede na so na pa ne so obe ma na di ewremu no de tina ya odide pa cha dide obi nyumu dide nyumu boy no so na me pena sempa boy na me pena na me resh boy ni mu na afa kra de oya se ornament na bi na nka me yanya broken heart kra so me ka shi na me ani monyam se ma nroro me ho enso ene me da so tenkwa mu de na me da nyame ase na obi a na pena sa de ne na onye ready so be wa na no so be wa me but actually no na wo pen actually no I didn't know what pen is because we wouldn't now when I bibia I didn't know what pen is the man be pen say na ono ne first boyfriend ase no oni me didi nkomo pen me no oni me didi nkomo na ma me pen asem na ma me pen asem boy odi nkai ne a wo fe wa no me pa cha boy odi nkai ne ososo wo no fo pa cha o ma wunya atenka bia wunya ebida pa cha tie ma wure ukodo no pa cha ono no okosuka na osu adwuma gidie no na wawie ss na wawie ss na one no etwempere di sen busumi mienu me pa cha ani asanya de edi nkai ode ne be ma hye wo no mu no odi shemu once na net na baby din komo but adaba ko na mediko ni fi a wo ye me saade I see but no are you good to you ana no you good to me e na man you good no na me siri din komo wo kan komodie no ada we lonely wo ma me wo wonko ana pacha baby but na ye mi no ba panyini ba ko na me oh ti ya wo mu mi no pe pacha I see tina wo hia wo bi a abrebia no ono obeben wo na wonu bedidi enkomo
Pachant na oni me didi nkomo ti actually no oh yes oni me didi nkomo we na me do to na danfo bi ani o tesa no se me maton na ma na danfo nti fi ne ko ma men o hia me hia ne ba bia me ntwe won so hia ba bia obetwe nti ma ne ye me ya ti ma me twe mu twe ma danfo be 3 bi ma danfo so de anya hwe na apotre ti me twe mu twe me na for be 3 or 5 almost ada unya nya broken heart me se nya sa na boy no ono ne bema ope me kanint ma me de me reshe ni mu na omusinya apotre omo chiche me resa na misimati na me yi free me trim na me yi free me tima na me nya broken heart kra wunya broken heart oh wunya broken heart say na je ase uhu adamfo a oben na wuchiche mu chere no se bema ope wo afedo so mpe obiem na sana na me ka chere me na for musinya abotre aha oh I see any boy no be don wo didi kra na enye ye didi enko yem me didi kra nkomeyem wo da wani nkum apacha wo so de kra wunyare omo munya brokia di omo ne adware to nkwanta ya pai adware kra untim be yoden meboa pacha kafra wo de to asante enu se wonyemo no wo sandi usika wo be ko antinenta na wo ka kire no kra no de no kan eyo no ananye ono ase no kan no o ka kire mi se yo waje atum o sandi 50 cedis ma me de ko antinenta 1 enwa no ne ade wo frɛ na wunya no na menya no on send this guy o si me kra menya oba afoforo me kra wo hu me biem kra na magugu so ti me tena asesa 9 months na me de wo ye wa me gugu so pacha da bi na won so wo twen ne senko be ba be gugu so pacha so afen so kra menyam ye no na me kokọ obofo mpai bossa anti na obofo preach a wose oba wonyema enikwa won so ne be ma foforo da e kan we esa wo kọ wo a wo be brent me de obofo asem no tu mitrim pa ti na me waterfo se oh na mefu nimpi na me ma be 3 ma me pese me note na but na me obofo asem na o kan ti o mo kan na mese monko sa ntine metena asesa 9 months na ya misu ya masumdwem ti wa ma obi e ngugu so me pa cha ya ne wa na wujidi mi gidi pa obofo asema wa kai me de tu mitrim pa ti ba ma ne sandi o 50 cedis no eno anu no me pa cha won sandi usika biem e be pem ne me pa cha me sa akọ ho no me sa akọ sunwan ho no sandi 200 cedis me call go so akodi ho no mo no send 200 cedi ache se me ko meji obi bu 100 cedi na de kwenti medru ya ache sa aka me sem 100 cedi 100 cedi man ni pa kwenti medru na aka me sem 100 cedi and na 14 March ya me sa akodi ho no na send 200 cedi na me de BL or fair ban so me bedru na aka me sem 100 cedi sa akra ne nyamfie sen me pa cho 10 June no anya 6 years 10 June na 6 years ana 10 June na 6 years me pa cha ana sika wade ama won yes 450 cedis me pa cha enru 500 se bedru dia okay maybe so send 100 cedis me kan nyina aboma 5 million and was send me pa cha 6 years me pa cha me pa cha ya bema what do you need one to ni din and tomato 2 years kra wan to bi kra ma mebusuani bia anim no eti ayi 9 months antinenta ni bibia wan na me papa ni afre no kofi manu ono na hwe me sama me wo ye no ye adwuma wo lances office tafu de obi atuma obi abeka me wo ye na yale bo papa no ti me wo ye anuma begina akwa na me hwe se timi akwa adwuma okwa adwuma nyina no ntimi otena no atena se kakra no okọ saa me se ba bi obi arade fa ne currency ona hwe me saa ma me wo ye I see tu nya se yansa wo papa ewu wawo me se me wo ye no ade ache me wo ye no ade ache ya na papa ne yale ye me wo ye no na papa ni timi kwa adwuma santi me wo ye no ade achi ya na papa ni yale na medwene ho ana me ntia ase na ale de na beba dada me hwa na beba dada nti me wo ye nya 3 months no nya 3 months na yale ye ti akwa we ko
to Asnoma so hospital. Ti me be fie na my sister ba friend me catch me say ya o papa maami ewo nti no na me friend to man na me no mu nyina akwa ye no ya we dro ha na o mo say na nya o papa maami na ya o papa na mu na me yam shame me say Jesus na me su na o mo say me nka makoma nya dai entum yem na me ka makoma to ti wo ka se be man so asante so o papa e wo kra wan si ho kura woni makora no wo ho akora no once pe wo na ade no ko ho na wo ba no be okay chem say wa be ya adwuma wo ya kwan no so na me de akora no ko hia no sabe na akora na nya fie sen no 4 years oh next kapa o ya from birth from say wo akora no akopim say wonya 4 years na wo de no koy na onimo no da me pa cho da bi na wonim ne da enso na me amitimi say discussion the person onko yi 100 cedis no yi ma akora no wo de akora no ko kire na the age of 4 years me pa cha 100 cedis no de ma me pa cha ne ya sa fa ka akoya wo hu na akora no wanka bibia say bi akora de me hwe na nim ne mfumpu ani ne mfumpu a enye me de ene ya wanka bibia me pa cho da bi wanka bibia sa oso papa se wo ko school na pacha wo ko school kra akra ne ko pacha first no ko international na se no me nkwa na me hwe ni ntin se me yi no ko SDA ai wo ka se me na wo ko patwa ya obi so papa me pacha obi so papa me pacha wo ka dia che ba ka chen se papa wo tu kwan obeba papa wo tu kwan obeba sa na me ka nti empra woni Stephen Edu Asante twin ya wo virginity ana wo de kwa wo hu no enyina mumpra woni ne twin wa nya bibia mfiri mu pacha debi enya bibia mfiri me pacha akra na sese so abeye wo so asem ana meboa me pacha wo yare awo a pacha wo bedidi awo a pacha wo be ko school awo a wo nchine na wo ton no so mfa so na me man ko school the last time kra no a Asante send you sika kra yeda be dey twa to kro Moscow 16th March no send it 200 cedis me pacha last month and 14th 16th no I was sending 200 cedis and no okay. And no na kan homa na 5 no na kan homa na 5 okay Ezra na your friend Stephen Edu Asante na ye no edi nkomo what here otikumasi ebu akwa uni mi fie ho me pacha minim ho no but otikumasi ebu akwa be new site ho no be bi na wote but me wana yere number there no me friend yere na ofa isa this ye fa totorobento ni de kokko jina santa bebu akwa ni inside ni e bomb pop pe ya hwehwa Stephen Edu Asante ija na mbo ha chese debi wonim ne hwe wonim ne busuani bia wonim ne bibia se ne din kra de Stephen Edu Asante ampampo eno kra wonim se ne din no se nye ne din no woni Gideon ye we na muja ye no wonya sa broki hati edi say ansa na wo yi Edu Asante de ne ho eba edi ba 3 weeks woni Gideon ja ye no 3 weeks na ukoshia Edu Asante be pasha na che say wo broki hati no bia wonya broki hati wo mani heali ansa aden one train kakra ana wona hunu yi no feelings ni bi da no a we no ma wunya ye ni ntino na wo da na ginagina wani so wo kwa na honam ye odide ntina po bi a obeto aso de ama wo man ti o pacha eni na wo fa nkoma Gideon na no wanye say ntina was wo de ba mu obi foforo de nka de ma Gideon no a na se wo abrochire enyo na wo abrochire pacha I for so the bemo obi dia na mfa Gideon na do akra nim se ni Gideon ba o say me se na akra no do na nim se me ni Gideon ba na me ka che me na me fo no se there be Gideon na wanya me hwe wa break me Oru Asante Edu Asante the virgin breaker Edu Asante the virgin breaker papa
shoba papa be shoba normally ya no me wasem ya metaka se nipa edu ba bi a yaudie ne abufu ne nema bi betimi ama wafom kwan but se wonya busua papa namfo atwa ho ahia a o madwumda na etumfo a wadwen timi saba fie now asante a ye kana se me ma se ne woda ho a busua pani be pia be kansa ne de hire eni se obi betimi apia be kansa ne de hire ne dia ene na oya ade bi na enye nso a se obi timi pia be kansa ye de hire eni na de oye no momfa ho so bo nyamo ene ye be ginam na ye tu ho anamo ma eye obi ba ho asam na ye kan na obi ba no wo so ba edehie no obi ba be hia ama eba apiem nti mudi nipa ba wiase mo wontimi ntina se oba no nkwanko branhwe ba no na daachiri se mo baba ba jo se mo majo no kwa nya me subject nemu se mudi nipa ba wiase no e wa asudie bi amakofa atom ho so said modisi ni pose onya na se busua ne ye papa se mutumi gina agi akola na hwe no ti me de me to busua ne nkra sa asante se onhwe nya de se oya maami na papa wo asante frɛ no efa ne tenase ne ka se bi nyansa se mi fa kyerɛ asante na ade a wo ya ye ho kura de o se ye ba na motu a wotu no na wotu no enti se enne o se ye bi aba asante so na se papa bi tutu ntuma ka se wo de ye de hye ehunu amane a ene enne mo ma no nyansa kyerɛ se sa baba wo ye onam wo kwa wo bei ma wo fa kosua kura de hwe fom na obo asante din a ahwe asante wontimi survive because ade na wo ye no se bi eye kwase abuo ene nyansani tie na opese wo kye akola no obenyina bedu bebi afi no obegyan se mene ne wo ba me ba beje ba no mesre no wo maame wo o papa wo abusuafo no anyinyiram na omumfa asante nka bibi nchi asante sa asante na so fi se fawenti ena on pese obekasa yewie ya onfreye na yentumi ne ntenase na yensiesie na ema baabi a ye de toa enfrinto no yemfanto eno be boa na chense obena che obebu na ni egu so fi se rusunsu aso bi na meka no ka betimi atwie fa so wonam po yensesa ena wayi ase wanya ni monyam ponya poster de aboba bi se asante wayi ni eba no fi se de odi aye obi no nyame nso bema ebi aba so enti ebusafo de bia meka se wo ye bema ebi mu na se wonya ready so behwe ba eha ho endi esanse wudi no eyeba ene befi mu aba gift no eyeba enso hwe na so wonso awo wonso eba sha menwo watumi ni obada enyinsen 6 years niye bana nim da no tesa woni mu fie mpo wadi aya na meme abirim na kasa no nhye da omadwene unshada omadwene na onim so wayere umpeno no na ukakodi no ayeden odofo mofa yentum hofo so ya bema ebino na so wo hwe na so wo de wonso ba sha woni skede hweba ha hu nkonkodi kra na echira nkonkofanse mama na afen so wo di kra na make sure so bo protect wo ho protect ne kra mpo na bu ha edin se bebre kra sa de ba etumiti enti mo me anya very careful me anya si ya wotu ani a watu ha no ya wugugu ti mo me hwe yie pa mo me hwe yie wo ba edin nsa wo hwe oba edin le be kan se abrante a wasi so wa wo hwe oba wo de so woni bi kra na enti woni di akra na kra po hunya se wo mu no enti do benya bia no se 10 cities so se 20 cities so uche 10 cities modify cities na send our fellow so for 5 cities 20 cities sa obe make sure so be cheap pepepe edi amabofra na o hwese abofra no nchire komanda de wo no wadwen eche wo sen mo hwe mo bo na obano no wo daachi wo japade obano na daachi woni ho a ono anu besi wanan ti mo menye very careful pa nenya asi awu a yehwe ye ma na eja bed ni nyina de gu obano so na obano nko a ebre mo menja because say obano na
nkofo wechi kokko wo ya kan so nya se papa oba na fa wechi no umumu oba bedina mo anwom de awo se onya wase de be ma de wo de ba ebe wiase ma awo se no oba no mon kambom na monya wase de se eja ene enna ansa na bibi esi wechi adofo midu besia so story subscribe sama me like share na fence me a bell ne sabi videos ba me ye bia ubenye bi ahwe media ne kwemlens maka Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.